hati-hati. Jangan asal-asal menyusuannya. Kan itu mangko mahram tu banyak. Ada namanya yaitu mahram tu mahram nasab. Mahram nasab ko mahram garis keturunan. Siapa contohnya? Awak, iya tak? Indu awak, ayah awak, andu awak, umpu awak, ete awak, apa awak, ayo tahu, tidak tahu awak ini orang. Sampai kata nak betul lah. Si andainya adolah Siti Hawa sampai kini dapat tahu kerja kobra. Yang dua mah. You kata nak betul lah. Si andainya hidup kini ku andu Hawa. Kita laki-laki satu Allah kuat nak kabar tahu tu awak tuan tu awak tu. Ku itu lain. Itu mahram nasab, mahram keturunan. Katanya dah betul tak? Katanya tu lah sama betul ya. Katanya tu. Contohnya awak kini awak. Iyo tu. Awak indu awak kalau lelaki itu buat dah musik jadinya. Awak kena lelaki, jo indu awak tidak tahu tu awak dah. Jo ente awak dah tahu tu awak dah. Pokoknya nama lagi kakak jo indu awak tu. Dah tahu tu awak dah. Tapi anak dek nama dek kakak indu awak tu tak betul, batas salah lahir awak tu. Itu sejajar awak itu. Nak keteh nama tu dah. Iya tu. Nasi jajar awak nan tak batal tu sia. Nan samo tingkatannya awak, adik awak, kakak awak. Iya tak? Jajar nama tu. Siapa? Nama dia kakak saya induk awak, nan sayah awak, dah batal buat dah. Ke bawah sia tu tuanku, ke bawah anak awak. Iya tak? Anak adik awak, dah batal buat dah. Cucu awak dah tahu awak dah. Ke bawah tapi kalau kata mulai dari apa itu orang itu ente. Apa awak, ente awak berdua tak betul. Ya toh? Siapa kata hece? Amak de indu awak dah tahu awak dah. Andu awak di tuan. Sudah tu andu awak tu mereka kalau limo bersih dapat tahu tu awak limo itu doh. Sampai kata andu awak di andu awak nyoba dusi lo balimo dapat tahu tu awak dah. Kata sampai dia awak tanya. Alah paham ke balon? Jalan ke balon? Aku yang kau ni kaji mahram kau habis saja satana dia. Atur nama mahram kau mahram rada'ah. Anan mahram rada'ah mahram karano dek manusu. Itu mangkue awak menyusuan udah hati-hati. Jangan asal-asal menyusuannya. Nanti bekor tu anak si anu laki-laki awak kesusuan. Anak awak bersih. Upura semula datang anak kau biar. Anak kau kan tersayut dia menyusuan. Yo ada ni nanti mutu nanti berapa? Bodak bisa. Tak bisa lah. Nan menyusu jua awak tu. Udu jua awak batang. Tak batang lah. Jua anak awak sadua lah tak tahu tu itu dah. Join dua awak ke dapat tahu dua itu dah. Join dua awak dapat tahu dua itu dah. Join andu awak dapat tahu dua itu dah. Nanti sambung je nasab ni. Nan suju awak tu. Siapa? Jo ati awak contoh si A menyuka si B. Iya nak? Upona si B ko ibu orang pada kakak balimu manusia. Ai dapat tahu dua itu balimu. Nanti sambung je marah nasab. Jangan kepalon. Adi baca panjang tu naik. Nya sarai manusuko bagane tuanku. Sarai manusuko yaitu 5 kali bueh. Bueh ko dawa mamisahan manusu dawa gini contoh gini gua. Akan yang seorang kalau
lang ko mali ya, sulo mali ya. Bakit nga pero mo kali kuwe na. Lo ka lang. Yun mo kali kuwe mo sulo ha. Tapi kini ko manususa kali pecah-pecah ya. Lu bisa tuh le. Lu mahal mo inyo le. Ato mo catai ya. Anak siya no manusulo din sa catai to sekali. Dan itu mampu di daerah luar itu ada lubang susu namuan. Di daerah luar ada lubang susu. Di daerah luar ada lubang susu. Dan bang susu cetek tu. Sianu sari maningga. Yaitu nyo unyang tirahan sari nyo maningga kedua susu sepuluh moto. Itu tu kan. Disalahkan kalau bang susu cetek tu. Sampo sia yaitu nyo namang biak kini ko susuga. Lipuwe manusuki ni ko nami susuga mangko dicatat na mabia susuga samu anak unyang tiraha kon dapat tahu kepada lain. Dan itu mangko hati-hati menyusuan ulang ye. Boy nama nalai susu. Hati-hati menyusuan ulang. Iyo mu kasih lihat dua Yesus we le, dan dua ko mato